U osnovnoj školi Laza K. Lazarević juče je počeo sa radom produženi boravak, shodno odluci Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, uz poštovanje svih propisanih mera. Deca, čija oba roditelja imaju radne obaveze, a pritom nemaju drugu mogućnost da neko brine o njima, boravit će u produženom boravku. Za sada, u Lazinoj školi 6 mališana pohađa ovaj program, uz stalni nadzor učiteljice i drugih stručnih lica. Deca čija oba roditelja imaju radne obaveze, a pritom nemaju drugu mogućnost da neko brine o njima, boravit će u produženom boravku u školama koje imaju dozvolu za rad. U osnovnoj školi Laza K. Lazarević juče je počeo sa radom produženi boravak shodno odluci Vlade Republike Srbije i Ministarstva prosvete, uz poštovanje svih propisanih mera. Škola je obezbedila sve potrebne uslove za dolazak dece u produženi boravak, a mi smo ih zatekli kako marljivo prate program online nastave. Škola je postupila po instrukcijama koje smo dobili od Ministarstva prosvete, Školske uprave Valjevo i kriznog štaba grada Šapca. Sve je sprovedeno kako je decidno po tim instrukcijama i savetima. Deca pre ulaska u produženi boravak svakako moraju ih dovesti njihovi roditelji sa maskama gde mora biti prekriveno usta i nos. Deca ne moraju da imaju maske, svakako učiteljica i servirka u produženom boravku moraju da nose maske i rukavice, prolaze preko dezobarijere, dezinfikuju ruke prilikom ulaska. Roditelji u produženi boravak poželjno je da ne ulaze ukoliko zaista nemaju neophodnu nužnost da se obrate učiteljici, ali iako je to u pitanju da bude što kraće zadržavanje. Svakako, jedna od preporuka u instrukcijama koje sam pomenuo jeste i da se prati program RTS-a u planiranim terminima koji su na nedeljnom nivou uvek unapred postavljeni, što se svakako ovde i radi. Posle toga učiteljica izvodi decu u naše prelepo dvorište, park drugarstva, edukativno-naučni park, gde ostatak vremena i slobodnih aktivnosti kreativno sprovode tu. Deca nakon slušanja nastave imaju mogućnost da se druže kroz igru i zabavu, a najviše vremena, kako rekoše, provode napolju, pošto to sada vremenske prilike dozvoljavaju. Pa igramo se, ručamo i radimo domaći. I je li ti lepo ovde? Jeste. Lazare, šta sve radite ovde u produženom boravku? Pa igramo se, učimo i crtamo. I crtate. Reci mi, koji si razred? Drugi. I da li voliš da dolaziš ovde? Da. Posle ovog časa učenja, da li idete napolje? Idemo. I šta najviše voliš da se igraš sa drugarima? Pa između dve vatre. Trenutno 6 mališana pohađa ovaj program produženog boravka u Lazinoj školi, a u punom kapacitetu taj broj iznosi 30 đaka.